Nyuma ya mutongeria wa kanisa ya Methodist ja Kenya Bishop Ntumbura gwita muchemanio jwa kugeria kugwatithania kanisa iji na kuthinga rwatu kwa rwayo, na ndi umwe wa atongeria ba kanisa iji Kinoti GK na umirite na kwariria Ntububu. Kinoti augite bari gwita muchemanio ne jojo ni batirwe gutonya na bara bonka betikirirwe ni atongeria batano bara bakugwata mbaru Bishop ojo akiuga we na bange ni batirwe gutonya kiriju nongerete na kuga kira Bishop Ntumbura kugita ne gutumira urumwe orewe wengwa ate kuingia Ntububu. Mwandiki wetu wa Ntito Mutugikare ni agotwache Kinya. Kiumia kithiro nyuma ya mutongiri wa kanisa cha Methodist kirimongojwa Kenya Joseph Ntumbura kwandika baruga na gwita mushemano jwa thire kiruterwa rwekanaga wathani bwawe. Mushemano jura jwari mukawe na Jumamosi jwa Nairobi tariki 15 mweri juju. Akiaria Kinoti GK uria ni umwe bara bareganaga wathani bwa Ntumbura na ari mutongeria kanisa ya Nkubwa MCK na ugite bade gukinya Nairobi wena atongeria bangi ni baregerero gutonya mushemano jo. Ntumbura netete era antu na kwenda ngwataniro na tuigwa turi tugwirite muno nontu tuturite ushwa ngwataniro kuma 2015 na ndi tugwetera baruga tona baruga itikwija na mushemano jure kintariki 15 kura Methodist Guest House na ndi iri ntariki 14 twaringiro ndoro ya Sbeto batura ngwatanirua kwariria tie ni koti rombete tugwatanira ntu igambire gito kotini tukarendi guru twaranirie abatura ku tweteri twinde Nairobi ku kuri ntariki 15 tweta Nairobi kenda tweta mushemano ni jo tukinya Nairobi twethira mwiriga ijo nyingi na kotu mtu gatonyo tiriu. Akiuga kwari na ntaira ya tongeria batano akini bobo batigutonya mushemanio aria Kinoti ugite bari kuregero batonya bonde kinya bau batano ni bomiriro twiro bau batano na bobo gabatemenyo kuruka bonka gitumi ti bonka ke bakona kwina thina ndende kanisa ko bari go kuruka na baraboga na kutoka kuruka polisi ilikuwa pale na polisi ro meti tika kiwoka thithia muthia buruga mbibonji ke kira Kristo bakanisa cia MCK ni ati Ntumbura ni migambo akia kuga na gushwathiri no windi migambo ijiti na mathithio. Ntumbura ati kwenda ngwataniro no anintini ga kwairia Kristo eta makanisene ni muongo gitumi niki ukenda ngwataniro tumio tarantu basaindia kwa ukenda ngwataniro ugaga antu basendira beja ntu 10 itu tugatare 10 bara tukwenda nago bakugatare 10 bara tukwenda. Number 2 utemya gwika ngwataniro withiro no guketho chamani muchemano jwa ngwataniro ko wabwirite kwitho twina na chwete antu bara bakareta ngwataniro gatagati getu ku atini mya kwithiro no gakarira gite na no jite kureta ngwataniro ko una ino ntu na kwenda gukara kithuka ya kyangaratania mitaratara kanisa yigo tumeta kanisa na ara kerantu no chongwataniro endu tya guchwa na kinyabo kendo karano ndi grupu muria akabure na kwenda ngwataniro endu etaki mathithio ti ngwataniro ko una rikira Kristo beto mpe amenyo bwira akabwa eria na guchwa thiri kira kuthithia ke ni kutumia wakati ule huko kuona kanisa kwangaratana nkuruki. Nkiripotera Ntito cia Weru wikendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare.